Katzu gustatzen musikia zuri? Bai, playbackak eta etxendo zamen herrizan txasetan. Playbackak? Bai. Osa, kanta ez playback. Playback. Eta parte hartu izan duzu? Bai. 11 urtero bada behiatetzen. Playback eitzen? Bai. Egingo genuke biok playback pixkat? Oba, ez? Bai? Bai. Hau da bere interesantia. Ez ziren arraina. Hau da espektakulua. Interesantia da, kontrastea, Bai. Ona zara playback egiten. Bueno, prestatzen dut, bai? Bueno. A ber, demostrazio bat etxen digun. Eleante. Bai. Egon, ire pijama matei horregi. Badeuke gaire bat, bai? Kotxe aurrean jartzen duzun Elbiseko panpina. Teknika zein dan esango diazu? Teknika. Bai. Zein da? Zeu bakarrik izan. Hola. Grazie que jokin. A ver. Koreografia estudio dut zu, Hombre, bazeuke, zea, Claro, es que playback baten hori dek importantea, kantatuko ezpaek, aunque sea bailongoa. Nahi etxe behar, bai? Eta haua? Haua mobidu. Mobidu. Bai. Claro, playback bada, hau mugitu, ez? No, zuki dozu abestia guztiz memorizauta zureagoak bakarrik fateko. Hori da bakarrik pentsatu gabe. Lekitxoko pinpinela, Bai. Eta musika? Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hola, irabazire un playbacka? Eon. Nicolás lo hartuko, no? A ver, así da, a ver, seguí, a ver. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Aquí. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso. Si quiero. Olvida mi nombre, mi casa, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Sufriendo ya lo sé. Que me conociste y no te sorprenda. Olvídate todo que Tú para eso tienes experiencia. Buah. Espektakulu gona izan da, Kriston hona playback. A ver, guk egiten badugu, egin baten digute, esango nuke... A ver, 0 bat. Hombre, a ver, 5. Aprobatuta. Entzaiatu beharko genuke, Bueno, vale. Orduan, entzaiatzen badugu... Hor ja, bai. 11 bat.